sang piket terang pi pen artan ingen kreni karbinim sopia phan kachu jordam jadanim sopia phan Arunachal Pradesh along thalong dam thu Durbaguri consensi ki parlo rong ke the hemari rong hang rong along e petelsi atum pen 6 sidil phlakcherok ta mai ke paman pon bang inkore troxy ms school along chukidar mate 4 grade atum phan KCC pen appointment alu ke pajir pon Chitini pai troxy arni birla dung headlong kedu Karbi Women Justice Forum asai hemalong Karbi Women Justice Forum atumpen perangke mai ini pon labang su perangke amai along Karbi Women Justice Forum amai pi sangpi bilad BP ben kaning je pon atengke kedamtang suri hini ra engkoda si aning kan arta ki zum hek mate ningkan kreni anim sopia phan mila kelang dun long pent inut abang pi pen labang so nim sopia phan chong thui chobai pen Guwahati an pon dedlo la pen Guwahati along semi Ciklo John Johnny Bithusi puthot Arunachal an pon thudadlo Lapen Karbi pen Arunachal Pradesh along ria long ant Karbi traditional ape rikachu jordam ver abang phuabang labang so heng kachu jordam ahut labang so nim sopia phan Karbi nang nak on pu alang li chingki jithan pon si Karbi pu patini pon si labang so puthak alang li puthot labang so nim sopia hem api po mate adon rap tum phan abach lapen labang so nim sopia sar pi pen sami Karbi Women Justice Forum atum phan nili supi phan nang rip dun vek khapu si ke chuning ri pedo pon lo deng labang so Karbi Women Justice Forum atum besbe Arunachal Pradesh along an pali dun si labang so nim sopia phan puthot Karbi chawan thudad lo labang so nim sopia phan yuri dam ahut mate kangthum ka dam ahut same pinang ant ladak ke theke ding dum lapen man penge dum ka chirak pachto dum thega pot Karbi Women Justice Forum Women Justice Forum amai pi sangpi bilad BP hin pen ka churo pachir pon 2011 ahut kang bojok aputha kapot a family tumbang neli tumbang isi complain nang pilo mate kera ma chu hang phan rang lo ni organization lo alang li 2011 aningkan December dakla stadium tilong mela ke bi mela ke lang dun ko si tham lo hala so mela ke lang dun jir pipi tumpen mela ke lang dun hutsi hala dak komani abang make dadak pen mane chupon der lo phat dak pen pon der lo friend tha pon thor lo Guwahatian pon lo Guwahati pen sila ko se share bom lo 2011 December pen non ke long ana bang ke ningkan krihini ke plengan lo ipu pen inu da bang pudo Karbi traditional dress dak pen pon po hula dak Arunachal Karbi tum ka do persi hala dak pindeng sumpot ke jordam dam la kon dam bom lo la sumi di ku pen pon po hadak jordam po la son se up down boy hosi ko son ne la bang so ke do dam hem ta puri lok la hai la son lo amasi arleng nang nak ong chidit ong chipachini lang ko lam lo amasi chipachini lo thik arleng penak lo arleng so penak lo amasi also pi khan aju lo kopi ko son me sidang nang le rok ma ko lam the aju lo amasi also pi bang chethan mi ke jordam the kia muni da bang dak dik ku che bang lo amasi la alo so family apo pai de phan bir tan nang pilo je nang tu masupi ku dak sido thithela ason si bir tan nang pilo amasi loge ape tu mangke ningkan 2011 pe non an ningkan kreni lo ti atu mangke asopi thia lo posila tu me ki thitang sai si asopi an bang chong et lo mane long le lo thia lo posi bang chong et lo boy phit tame arnam lo amasi no na bangke akede ningkan akede same alang li ban bangke kuku pe no tame ahe ma sor ma te api pu tu bangke ta tilong ma te beta ti en mane dukok lo amasi police long kami tum kerap chahang nam lo DC long kan kami kerap chahang nam lo lason taksi financial hin ta ave tangta paisa ave athe lang tum giduk de hem tun penak amasi la suwa aputha kan long la ka du ave kes lam than si police men tami report ang pidun lo tami nangkang thum pidam son bang kini tum de thek thik selang tum pulo DC hoi pen tami ni tum lai bang ke claim pulo tami na claim ne dalo tami tum ke Karbi jan pasi ning ta ke oi ning ta ke du kang jin su ta ke do masi tidam lo bang adim bang adet kusami tum dam nang kusi hula da one stop center ada ke ba chairperson lo na da nambi ku ada one stop center chairperson lo hala advocate alang li chingki me pik la sabala bang so message bang ni tum hoi pen ni tum organization hoi pen ada message bilo alang li respond message si nang respond da prang si ni tum loge nang tum organization pet pen ni tum khan isi hadi so puthak aluna pinot pasini tum logo mane toksi WhatsApp pen puthai lo la so teng man sia la dak la one stop center tum tami police pen cheng lo kadu pen cherap so pi phar ri dam lo
long lo alang tu malah so center long macam bikok lo so dah inu long pula posi hang pilo la so financial lo kami kalau kacedap tu natum topik itu jong korbe ke hino pupo ke rone adiman ke ronangi di Karbi long tu mas councilor CM tu dalam long doktor tu dalam long hang sabi lang litam financial cerap tu lo la pen go boy sa principal ikala Hilary terang samelang tuhan dari penceng lo adu ka beta melang tuhan cerap lo so si bidi kaprek pane pen cerap lo la pen patu mi head jong si tame itum la bang so tuhan kam thum dam hos tame kese inglong pho tum tame bethanga debating secretary George Timu khan tame nang chitoi dun lo la pen ex president Simeon Rongphar same mithang dari penceng lo nang kebek dun la an na ja kiding khai lo tame lang litum nang chipeduk dun lo adu ka be ka chipeduk dun tum hana same ni litum Karbi long women justice program hoya hin pen ka chera bun thai ko ni litum alang tum hala suri ke ro perfect lo e kedam tang suri hini ra encourage si aningkant ahu jirpi pipen di phulong milakelang dun ahut labang so ningkan bangke ningkan krihini arta anverlang la so milang kelang dun ahut sangpi ka eterang piabang nang hemasorotum hat nang than pialo nang juidunoi pu alang li pen chongthui chobai ponlo la ancho ta kelelang lapu na labang sonim so pi ke dunde pusta hala suta chithak nundo voi feels tame labang so ka eterang piabang ang hudi ponchek si train along thapondel si ghotian ponderlo Ghotia long ant chiklu John Johnny Biponsi puthot Arunachal Pradesh an pondedlo lapen Arunachal Pradesh along stabi banghem asa kordu nangsi ju padap mekri meglang pen ningkan krini an hadak du nang koklo pusi nimchu pipen chithan pon कई तरह की हमको इधर से लेके मतलब ट्रेन से मतलब जबरदस्ती डाल दिया था हम नहीं जाएगा बोल के वो मतलब दे दिया था हमको इससे होने के बाद फिर हम इधर से मतलब गुवाहाटी तो पहुंचा दिए गुवाहाटी तो पहुंचा देने के बाद फिर जीरो मतलब गुवाहाटी से फिर जीरो तो पहुंचा दिया हमको जीरो तो पहुंचा देने के बाद फिर अरुणाचल हमको ले कौन लेके गया था कौन लेके गया इधर से कई तरह की ले गया था कहाँ का रहने वाला इधर का है कौन सा साल में ले गया साल को तो हम 2011 को हमको गायब हुआ था क्या 2011 हाँ उसके बाद अभी फिर हमको sangpi ke terang pi ke labang so unim so pi phande leka chu jordam khli la so aprang same engding ner kep luka charlie rong pen dipu along ant luka charlie aning hang pen ke wang hud stambe labang so nim so pi phan same chong thui cho bai pen si chu jordam der lo pusi di phowek anim so pi pen terang ke thing do ningje pon ke jeng si bang ke school dun ting ong pia lo rong bang ke pastet lo ama school dun ni pia lo mang ke hala da ni po por ke akibisia akiso mulo masi oni hem le nang do no pia lo mang ke do dun lo daksi do dun lo ke daksi school dun lo mang ke diployon di daksi do la do dun mang ke tung pinam su pilam ni chip hong sai ti mane nu da paro bang le ti ya lo ma ha pinam su chip hong lo tung chip bor nam lo ma ke chip bor nam lo chip theng ki chok lo ma sing ke alang abang ke o la nang ki theng nang ki chok ke ni ke ka po ma so ki ka lo ma ke su ta lang tu mi nu do ma da fam ki en du na ya lo ni bang ke ma na ni ne nge hem tam nang da nang du noi nang ka mo pinam bo nang hem nang thon nan po ma sing ke o te Kumane ta dun dui lo mangka ne hem kadide lo de ma pon pon rong ge hada ge ma pon lo ma dak do thade lo lang ge ta tong dam dui ne mange chingki dam chi than dam lo ni pine mange lom su pen ke na ka tu nang thum rong ama sing ke lang ke dak do thade pu mang ke nang thum lo lang pen pen seng kang thum le he ma dak do tha pu lo an ke phok kep pai sa nang ki kang lo ma nang ki kang lo mang ke lang ke bang i chui lo Inge le bang ke hadak si chi char nap lo inge nang chek long le de lo ding anan ding da kon ta chek long le ma si ko nang ke long le ki nang che jor si so su nang long pi bek nang ji ko ma ko so ne hola son ken si e ko ni kan han ri put lo ajak lo ama nang chi ri pi dun lo la si nang ki long lo di phan nang ke Karbi long ke do englong so khai to mon sami 6 schedule pu thak chini edang ji pu pen APSL Sirachari atum pen rong group arlu 6 schedule pu thak chirok tok amai paman pona son thak thak chi durbagri APSL si atum chapatir pi ponsi freni pai
Srok arni rong gathe hemari rong hang arong along sami 6 Sidul apudak chirok tok amai pamanpon. La so chirok tok amai along aluhia manpen Durbagri constituency APSLC committee amai phu Modor Singh Sai Hem Chunbang Junaram Terang Durbagri constituency APSLC Yudwing amai phu Sarbong Kiling rong asar lapen APSLC aphan ninge thi aral tum chetong dun. Rongathi arada tumpen 6 Sidul aputhak chirok tok amai nang binang ji punang pachini pon ateng mensi rongathi along stamila bangso 6 Sidul aputhak chirok tok amai nang bi pon lo bon stamin non abangki read lapent inglong arlok stamin non bangki saike chukleng ke 60 rapor hus ajok pansi penang an rat on makachi tunang ji lap an so teng pen chitu te der lo pusi APSLC amai pu Moran Singh ingtia hin pen pachini pon Pini amai buta kala hello nilitum APSLC pen ke dang nilitum Duarbogori APSLC atim tum atok anu APSLC awareness ke doda nilitum patang edelang boy phak tame pinang anadim ke nilitum ke dam pen ning samu je moniratum inglong ke do tu alang tu 6 Sidul alam ke thandam bote alang tu ning sampik pek la penile tu kire le jota nang hang alang tu aning klong pen ning chi the du sin nang ke sita me pini na rong te ki son son bang ke nili matha na bang ke duar baguri long abi thung reng thama lo bu nili matha da na dak muni tu bang 6 Sidul alam ke than lan muni tu bang arjung tung te la pen ke alang li tu thanta alang tung ke kroji pan pinanga na muni tung ke aning hang bang we la sila dak duar baguri long sitame non dak rong te ki son son bang senye tum fast time lo son ki pho je muni tum me ki dun ka phere la pen longri long pa da pan la pen khoi khe pan ko son ti ki reng ndokling ki dolongi ma pan sitame alang li to bang ki matha dam wan parsik o thek bang welang posinili matha da alaman bang ke inut bani tung sinili tum pan nang hang lo he je pini la dak sitame pinanga na rat chitong hi pro nili tum wang lo sitame la da bang ke ther ke hap tong ke dolo ne ente rat tum tong kupine ke matha ke parsik thek thelo ne la bang nili chini dam de sitame non pen inut bani bang ke la darung pen sitame nang badun po son sin nili thek lo sitame la so teng pute kam ro rela mane karbia khe aphan ba longri pan ka ching hon asin na bang lan dak thek dam long oi ko bang ke nili to bang ke je aruna doi ta ho apen ke la job card ta ho bang ke la ke badu government se tame ki pg right do jong si pipe poten ni tum se tame ki pg right ni tum ahin pen pocket pen si pdg po bang ke kali se tame ni tum ban ma ni tum ma ipsc bang ke la karbiarar pan ki du ke la tum pan la party tum ka chong thui pen belek pan ki pidam rong alang li tum ki long nai pot pipe si belek pan pidam rong pon bang ke ni tum bang se tame ke chok chi long bang ke unan ke jong don pen si song pidon pen si hala ke long vek na ye pan ke palong vek je pan bang ke ni tum ke bidi sere pidun po pu sinil tum ke chi chak sinil tum ke mopenta la so a passbook pin ni tum ke hang he pen unan bang ke palong lok ye pan se tame ni tum aron pen na teng klem pidun po pu sinil tum dak pini rong te ke arat tum pan ni tum chi chak te kang ipsc hin pen pini la dak ni tum do we bang inkoira troxi vet ke chito non ki bang jini phai kre pho arni dolamara APSLC arachari along kang dang amai kini ponji ahut la su kang dang amai along stami rong ke thi hemari rong hang arong pen stami ong dung arada tum chitodun po pusi hada ke do arada num pen pachini pon news report Robinson Killing Hanboka Karbi Longri Abirta tami ing sam pik la sona berta ke mina than la pen la som na pirthia dang pen ke than pen ining lu chok bang ke pini ason hakya avila stamina tumta ke bang pen dani tumta mu ben che than song tha si chumo we tum sai de ma si chen che tong le the de lo la na che tong le ma sa me ni li sa me na che than la o bang ta long le lang la pen pen ni than lo pan kar pen ako la job kar la ta ni li ke ni tuma hem ben bang ke long le la avila ni hat to bang ke
bây giờ na government bên năng lấy ta hay luôn mình bang là nên bị bang hay luôn mình là bang chỉ chín như đó sẽทำให้นี่ลีหินเป็นบางกะแกนี่การที่ทีมเรา job ก็ระกำบางละไปสุดลงเดลละเป็นอากรรมมาแต่บางเรื่องไปใจห่างบ้างเลยอาทิตย์ job ก็ระลุ่มมาเสียวิธีเดลปอดน่าถึงพันสมัยน่าจะทานนั่นเลยนี่เลยMDC ถึงพันแก่ละถึงพันแก่ปวดไทยจะตายมินิสร้องกะยาถึงให้มินิบางริมจอกไทยมินิมันในโลกMDC ถึงสมัยฮิสับก็ดูไทยมินิละถึงพันตาสดใสเร็ดดำแต่เห็นูรู้แต่เห็นูอันก็ละสอดตึงประเทศละแกเคลมตังมาติกิดูตั้งทุกมันแกอินนิงอาบังแกอิงสัมบุยอาสองทักษีดำอยู่ละเปียนี่แม่นแกละแกดาวรองแกที่กิสิดูละแกเห็นไม่กิลิงเลยGT ne pai troxy ani Karbi along upper primary school along state government pen kedeng pon ma de provincialized pons si GT ne pai troxy ani KSCC pen bang inquiry troxy 4 grade mari chukidar ang hoi klem bang puatum phan appointment alu ke pajur pon laso appointment alu ke pajur pon ahut Karbi Longri council sim Dr. Turam Ronghang MP Horan Singh Be MLA Dor Singh Ronghang Rup Singh Teron educations EM Richard Stock BEM MAC slapen kaprek man peng dunda chitong dun kedam tang MAC kilik aprang upper primary along grade 3 atuma phan ke appointment pipon adlo non puthot grade 4 chukidar klembang phuatum phan sami bang inquiry troxy atuma phan appointment alu pajur pon chulong lo pusi Karbi Longri council sim Dr. Turam Ronghang pen pachini pon opposition party atum KSCC pen grade 3 pen grade 4 chukwemar ang hoy upon appointment CPUN A pu bangki kepachu by tactical lamlo puta langli himpen ningji ponchu wanai ME schoolor biako ME schoolor provincialized wanai তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি থাৰ্ড গ্ৰেড পোষ্টটো ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈ গ'ল কিন্তু 4 গ্ৰেড যিবিলাক সুবিধাৰ আছে তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হোৱা নাই টোটেল কাৰ্বি আংলঙত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে 27 ME স্কুল সেই গোটেইখিনি থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু 4 গ্ৰেডৰ এপইণ্টমেণ্টটো আমি শেষ কৰিলোঁ কিছুমান ৰাজনীতি দলবিলাকে তেওঁলোকৰ বহুতো অপপ্ৰচাৰ কৰিছে মনোসজা কথা কৈছে যে থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু 4 গ্ৰেডৰ এপইণ্টমেণ্টটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ থাৰ্ড গ্ৰেড 4 গ্ৰেডৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া ক্ষমতা নাই বুলি তেওঁলোকৰ ধাৰণাও কৰিছে প্ৰচেছনো কৰিছে মেমৰেণ্ডাম দি আছে কিন্তু মই তেখেতসকলক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যে মনোসজা কথাবিলাকৰ সেইটো কৰিব নালাগিছিল কাৰণ যিমানখিনি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চেংচন পোষ্ট আহিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট 30 ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাকৰ চেংচন পোষ্ট আছে ৰিটায়াৰমেণ্ট ভেকেঞ্চি ডেট ভেকেঞ্চি সেই গোটেইখিনি ভেকেঞ্চিবিলাকৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট দিছোঁ তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ কল কৰিছোঁ তাৰপিছত এজ পাৰ মেৰিট লিষ্টতে আমি এপইণ্টমেণ্ট দি আহি আছোঁ আৰু মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যেতিয়া CM দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আজিৰ তাৰিখলৈকে থাৰ্ড গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 30 ডিপাৰ্টমেণ্টত অসম চৰকাৰে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা নাই আজিৰ তাৰিখলৈকে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট দি আছে আৰু ভৱিষ্যতত দি থাকিব ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং 2600 পোষ্টত তাত প্ৰয়োজন আছে ৰিকোয়াৰমেণ্ট আছে সেই গোটেইখিনি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে দি আছে এডভাৰটাইজমেণ্ট যেতিয়া হ'ব ইণ্টাৰভিউ কল কৰিব এজ পাৰ মেৰিট যেতিয়া আহিব সেইমতে আমি বিনামূলীয়াকৈ আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট নিযুক্তিটো দিছে গতিকে আজিও 27ত 4 গ্ৰেডত এপইণ্টমেণ্ট আমি দিয়া হৈছে হ'ব ইষ্ট ৱেষ্ট পাংলুংপেট চিকিপিল